Bibi wo hono mo aye friend relevance. Ade no make ho bi. Ye ma drink chire kakra no yetie. E de mame. Enye obia no hie sika wo ye party makoye campaign. Obi wo hono mo betimi ayi ni bottom sika 50 cities 100 cities e de aye de. E de akwa. For your mobile Biakwaba at the Banana Kwasi TV so and Nana Kwasi on the street and Namia Adam Emma your Akyem Oda public park. We was at the dates in Yababi Pimwa Nina ye honorable Bryan Acheampong and Ababi Pimo Akyem Oda Hanone delegate no Akyem no mo hu na nisuade hu se omontoma no na ultimately NPP amayuko nanim na of NPP called the year 2028 no from ko giant ene no ye papa eba entino ohwa hani na aboma delegates no from Akyem Suedro manso across so asene Akyemansa from Abrem up to Oda the whole 5 constituencies na kabum Ababe Shiem e wa hanum say eti ene no for need emergency honorable Bryan Acheampong we di kan ba Akyem Oda ba we dey osamba for the second time because enche na ye kwa akoto aba no eti for need emergency but more dey subscribe la like and wa share jumedi di amame me am di jumedi ho chame femina na kwasi akwa ye ne ebi mo so ebeje twenkomo na ye busom say omo dey ma honorable Bryan Acheampong ana omo dey ma hwan na ye busa eti for need jumedi no echi. I for myself Makwaba honorable and I say Dr. Bryan Acheampong our person obedi NPP amanyoko nani etina na Kwasi TV so ye wa hanum say na manya menua be ma wa atense ono so ye delegate na me busa no say dipa e kono more than as a 5 or and a 4 5 na me busa no why na ono hwa o say fata koko Makwaba yeah I hope say be aboko. Nyame adom na so. Okay, you don't worry ase. Ene nyame adom yate say Dr. Bryan Acheampong eba Akyem Oda. Ene mo aba bedin komo. Delegate aba bedin komo. Empanifo me enum ya ompese ye to aba mom obia de na de ntwe ba say ye to aba efa mom na omuti medi APP amagoko nani. Why na ohwe osefata? Oh, me dey say obi ani no. Obi ani me dem wo kan. But no has him by the blans or my by apart from Bawumiano, the Pana can be a unia me okay. By me working Bawubia unia me okay apart from Bawumia. Okay, I didn't apart from Bawumiano. Obia unia we okay, didn't say. Oh, media Kakra Mekan say ya two abasa ni shade abua party no aye adwuma ase adaje. Ahokeka ani ahofama nanka man for the twaba ko bi fie kwa akofre no no bi kasa kra odi otum no Bawumia ebedi yanim no ye hu sa keka no ne se bia lose na MPP lose da party ni obi ko no obi aba by kwen fast lose ye no enu nti na Bawumia ba ye besa lose bi mu. Okay, if you say me kai say ani be no chit plantations ano MPP ni pa o me bro no so be se me bondi the bio twaba 4 years bia you do say make a coffee no me no delegate my friend Bati okay tell say oh akoko Bawumia de we dey come eba so say ma me we cafe se no kenya easy if me je won say I be 4:30 still ma me my say akon was meba ma me am to aba ye you me come say oh man na one pa na we say oh koko enya me an anwa me dey ye plenty chips then times na me to say and now I'm not say 12 million. It's me that I'm going to buy Bawumia. Na me di. The sad day way and I'm saying who say say Bawumia ba dia na dey be boy yan ketekete. If you say we say because be wa ka ba fa chemi. If you say Bawumia ba no ade ba ko a
na nipa wo gidi woni mu pa so be boy ma sikasem no aye adwuma ba wo mia na ma ku for the faili me kan ko na achiro ku for do oye bibia ye school kan se business ko pata ma e kon be be ma cho wanye nurses from pato our restaurant they no nya bi I can say sikasem e dey adwuma ba wo mia hwosoma ye ntim gene na so na economy na adwuma ye fo e na me no ka so pa ko cycle na ko ba wo mia di obi fo be bi oti ko tudu o mo to nyema ko ba wo mia di o je ko bi ka bo because obi asika hye ba wo mia time bo ne be na ayi yes delegate yes Ghana for o mu ntie de form for nika mo to ba we wi mo de ble amanfo mo ko out akoya analysis ebusa amanfo so mo nim bia kwaso didi ebiem Bryan be ye kan be ye obi be ye ba me mo ken ba wo mi apɛ ne ba enye okay koko ye beda wase se onso oni ye twetwe nkomo ahwefo enye koko beda wase bi wo ha me ne nipa ba akomienu bi nso ba akotwetwe nkomo se yakoye NPP fo ana se amakoye NPP fo ma betwa hia na me ne ma bonkomo me ngira mo finfin kakra me ba cho she camera ne kakra ha shema ba cho na mo ho ye de nyame ade ho ye na wonso e ba de ade number cho constituency be na mo for say lebi constituency for say okay I think say mun na mo ye delegate ana me boa ba cho ayi delegate ba cho din from Isaac we don't have from Shaibu we flatim okay ba cho so e from Kofi Antwi obi do na from no yam for Kofi Antwi okay also why bi wa e ba cho mo kwa gbe no metu number cho so o hina samu na wo constituency go Akyemansa Akyemansa bia okay ye better one say I think say eye nina eye Dr. Bryan Acheampong tina munna ma ba be twa ehia mu ha no nim se enche na abato no ebeso ene delegate so na mukoyi the obedi enim 2028 Baumia former president former vice president ono so eka ho Dr. Bryan ka ho Kennedy Japan akopreko ono so eka ho ena adutum eso eka ho sankofo nyina no mebusa mako wan na nka mudidi se odi party in 2028 anke yo blapa ni medase to me dia me hwe nipa num na ejina na obi a mesu se obetimi edi party na konanim Honorable Bryan Acheampong esa me hwe ne kasa ene ne nyuma owo ene ne campaign obo se oba se Ghana mabun adumasem ene hian enti nipa so obo se me ba me mama aduma ye de na hwe no se Ghana se mabun ne hian aduma eti a me de me Isaac ne de to me se Bryan Acheampong be di manimu a me de me okay papa medase number cho won so e pacho o dedi kan o be se me di okay odi me di kojokwani me wo Akyemansa Donald Femi kojokwani na okay so obi sa me sa no kre onu enti na papa no enti na wa Bryan Acheampong enti na wa no ye hwe papa na ane hokoka ane hawa osi obuam mebu awo Akyemansa nyina mu a fa Eastern region the way papa no esi ebuam mebu na se papa o di factor se we say ye de delegate for no ye de ba na obebua Ghana for ti me madesra me e jana mba so so e se brand o frame ma yeko be ponu so ko na me common investment ne nyuma wa ye wo ho ne itie no ho se ma sifa na o fata ti den na wo ka che unyan delegate me ka che unyan delegate se o mo hwe se ne o site no ni nyuma a o de agu kwan wo ko ne ho wo be ponu so a even just hotel e work wo kra no enya small nti sabe ye bomb pai na so be di anima betuma bua Ghana oman no e beda mpacha o ansemfo amenu bia be ka kire ahwefo ana obi o ye NPP delegate yo de be ka kire NPP delegate wa Ghana nya na se ye na 31st ye na emotwe mo trada na ye koto abani boom pa na efuma Honorable Bryan Acheampong ono no betimi e de akọ boshe asase so medase for me sa mama kwa ba pim na ko TV so na wani kusu a o hwe Dr. Honorable Bryan Acheampong na to ne safre delegate wo Akyemansa blog na se omra na ono so na ni suade hu na ombechechim chen na on the 31st January wo mu no matimi akoto abano e de amano menya Honorable Castro
yɛhwɛ a ntotoeɛ a ɛkɔ so up and downs yɛ papa yi na ɛdi ho dwuma akɔkyere na mɛkɔ ne hɔ na yɛne ne ɛbusa nsɛmfoɔ baako mmienu bi ɔno abɔ maakɔ aba yɛ nnuamenia bakyɛ obi abɔkɔ na meadom okay menim sɛ MPP foɔ deɛ moka mo ho a na maka mo ho yɛnim sɛ nipa num na sisi a no ɔmo call for content so ɔmo bɛdi anim na 2028 ɔmo di MPP anim na ɔmo ne NDC aban akɔhyia yɛhwɛ a Dr. Maud Bawumia, former president, Eka ho, and Kennedy Acheampong Japan, and I can say, Papa Dr. Bryan Acheampong, and Duchum, and so Ekasanko for na Yesha, who know support, and I say, and send our catching young delegates. Yo, Madawas, na Mama, a year of chef, and we tea for no so, Madam as so many yammer no muti. Sanya wokan no tani wani pia wo hu dwumadi no ene Dr. Bryan Acheampong Adaroma nti ana ye wa ha sei ene no wadi kan aba oda constituency a wa kwa pro Ghana fa nyina awie a 276 akoni nyina awie na esan se na nibedi a abede ene tumi ni hia no ene ye kan se be nidie soronko de ma eye delegate to aba no enunti ohun se da bi wona ma bedin kita ho de mpanifo se aboso ba enema ejae de epai na so sa ba ni mpre no so biem na so abantina ne waba no nto ba ya nkomo no ne ebedi dada no ana o sa be chemu kina ansa kwa na 31st January no edu na honorable se delegates mutimi di 2 minima honorable Bryan Acheampong mo ogide wonum se obetimi aye Ghana yi anokwa ni nyame anim nie megidi se nipa nim se ne okan no obia mama kwa pro ni nyina no obia de ni so ade hu atodwa obia de ne bɔhyɛ atodwa ne etie mu nyina na ne ɔmanfo we nye ne memeka ho ne ɔmanfo no kan sɛ mpanifo Ghana de abuka sɛ de yɛde ebebuo ene abakoso ne yɛ adwuma mpanifo se na wayɛ bida no ana edini gyina dan edini gyina akwa no sa na ɛsɛ agyekum so ana sɛ yi fatana bakwi di fatana ɛyɛ akwa no sɛ benye ba bia ma bɔ ampi ana boa ɛhwɛ Ghana how kese pa aye mpuntuo ne mpuntuo bia so hya ase efiri nipa rankasa mpuntuo ti aze ba ma de mpuntuo ye hya ase efiri botom because wo sika ana betime sidan anamboa wo sika ana betime aye bibia na sika so benya ade so aye adwuma minyi ni se kane na Yesu bra na ma na to free so no uze jaito na gisa wankasa na aye adwuma na adwuma no owura Kennedy Japan ahyebo so ba obebie bi adwuma anazo obebie adwuma owura Bawumia so ahyebo se oba anazo digitalization on the ba and obema nipa du 10 adwuma na ukasa mi ibom nyina na to munya no obenya san hwemu no e Dr. Bryan Acheampong ya se ohwe football a aye Messi a bad dribbling pa there the whole world anambwa oba America obi aze Mbappe anambwa oba shot ni ze Roberto Carlos omu sa nyense nyina ka bom obenya osi Ronaldo mu edo ko yo ba makoma kwa dey unya si Ronaldo sa nyense do ma ono kwa bima edije kan ono bo keso bima adwuma Dr. Bawumia so bima adwuma asa opa adwuma de Dr. Bryan Acheampong ebi se den adwuma de na bi adwuma okwa Africa ofa na nyina the whole Africa ono na adwuma na yakese pa a obi ne nyere enche ayo Royalty hotels Royalty ni anya ne okwa onu nku ahụ obi osunyane obi otakorade obi okumase obi onkran obi akosomo a branches bebre ano da ba ko uye anu firi onu mu a afa IT so ye wura Bawumia doctor oye digital man ambwa digital man ne mu panya ngasa ene Bryan Acheampong on se sane mponchani empotro wesi menyi aponchani man wo mwenyi na me edimusimu ya digitalization Bryan Acheampong so no de ndie obi ade dance ono na oba Ghana abadwuma efo nyina etwam ka no saa mfidie na buoni ka no software no Dr. Bryan Acheampong dia enye sebe obetua ka se bio me danie na gya no Messi fo na asi anambwa o de music aba na Messi fo asi we dia no ga na nsa uze ana papa no no papa o chege ne bani a otimi kire o se me ya no bani embese metu di go fudi akwa akiri o se me ya no bani anambwa we te be a wa me akoto panye bi anu no ono na ya no ba Dr. Bryan Acheampong no e ba aye digitalization na aye IT na
computer na efebaten time na na sentin time internet no ayo no gaza ne nsa ana ode ye a Ghana nya so faso a aban no ere e trade me fo nyina ka ukọ bank e wo Ghana bia ukọ insurance company bia enu mu yusu fathers here etino oso be ma adwuma so de na nya no de se kan bedo na obeti ayo ya say ma we say ene mabu no ukọ school abafu nim de e say no ye fa talk contract boss su bia manamwa chalkboard near the aida sare panel gugu e na yo atade fi e say digital you me pa na bibia ana anya sanete ni na Dr. Bryan Acheampong eto no ona manfo su say a mesu me gidi say ona Ghana for ye to abama na ye benya so mfa so de ni mapa anu na me say montran na ekire bia oba kwa won shase kwa no ashase nti den na okache delegates kwa na echa den na okache onyanum bi ya me kache me delegate ni say abato on de we fie ya ye ho sabe unu nua mo ye nkwala mbako ntokwa na me di ni za obi sabe na ni apai ada ya zo ni nua ko no pai nani baabi anambwa obeti na kan de beto nka ni baabi a obedi dem anambwa ye nua no mabusua ana akonya to ana ye nyina ide ye pre obi a kana bona pro adna ni to ade wo tudwa obi a ye anye den a untimi ntumienu ba ko na bede obotoma no etine wa azu so ato akoma so no ani ne woka obi so ba mu adwuma obi akana de se oba obama enipa 10 pe e conference nim adwuma anambwa sa nipa 10 no message so na mibuza se wo a delegate no so wo so ka ho a ene to ma sa nipa kon no Dr. Bryan Acheampong so ndo oba enyuma na ode ba no wo nipa kon na police station na delegate ode ma order it over nkwesi obi so de wo sa nipa kon wo na se wo no ode ma order it na so benya de director to ma no so do tete no bia kana na to akoma so no na me yard ma 31 December no na me yard na Dr. Bryan Acheampong ewi ni nyina po no chidom na de ye de onaba na be Ghana so na boy nyina okay honorable yabada wasese o ma yakonya na ene honorable Castro ana etwetwe common se ne kan se 31 December nyame adomo ye koto aba e de akoyi NPP okruni ana said obedi anim for 2028 abato na kobi na yanka bi de Kofi Naftali zo ha iti Kofi Naftali wa ha yene ba chichi yene Kofi mabeto de also can be kakra before the treasure ha before the Ubiagaba, Major Suminya, yes, I do. Okay, then Yamiase, you say a delegate Musia, Honorable Bryan Acheampong. Now, make Casano also on Casa, and then I can walk. Because the worker and say, I'm sure official pa, and then I could pon the Afebako, Akawafo, or show Yakupo, Onimajumapa, or your board, my NPP for, I saw any, and I can say. Na mishra pa na onya okese onto nsia so engu adwuma ya oye de migidi ni se ochine bi na ye behwe na kosi aye international na channel no mo bie na numbers no so peja na no na disika ani ye die bebreo eno so na yesre onya kopon se onya ma de de waka no okay we dey say dem nya Kofi waka no se empire no oyima me Kofi meda wase ene Kofi ya ade ama na ye nwa ati no Kofi dey be di komo because afie amuye we ana edu Kofi mo so te wona ebedi nkomo no ahefo nipa bebre wa ha atani se wo se ye ne ebimu ebon komo se ne ebimu twetwe nkomo enya nya ebimu ha de wo se ne omon komo ne makwa ba ya nua ya boko adom okay de nyame ase ona Dr. Bryan Acheampong tina wa ha mpacho okay mata de ma ho fama dia na me BA coordinator ba ko pe e wa se ne across man so constituency for your support dey tina all the support no eternity then na wo hu then na why ama wa hu a odi na chi yo me nua me da sipa ye hwe Honorable Bryan Acheampong abosome be na ya otisi mu campaign ya sebe campaign ye no is about message dear obeba obeya boa MPP enti na Honorable Bryan Acheampong so oba na no disem ne say oba oye decisive leader oba oye nkabom leader oba obe create jobs enwuma wa bie no e kire se ampa ye the 2 minutes nsa obetimi aye enu nti na me support Bryan Acheampong. Okay, it's Osha 2028 no delegate bebre na wa then aka che onyanum delegate because all the supporter o ma kan me maka che me nuanum delegate fo nyina ne ba bia me wo
a me police station chairman me wo say obi biara ento na ba ma Bryan Acheampong because papa no oye nkabo mura ena enemre abato na ye kɔ no ye hwɛ obi a visionary de nanisu ade hu no ɛso ɛma ɔman no na me hwɛ papa na sɛbe wodi na chi a minua Ghana ye pe power me hwɛ me mantamu a me wo me kɔe me hyɛ da kɔ sɛ enipa numa yɛ de ɔmo kɔi hwan ne ntro aba manoma no ebi mu sɛ papa bi aba kwawu no mu nim ne din na me yini mfoni na mo sɛ ha wei ɛne yɛ pɛ ɛyɛ hwan a ɛyɛ Bryan enti ade no yɛ nto ma yɛ ho ampa ewu mu sɛ nei de yɛ ne anya kwanya no sɛ yɛ yi candidate no but yɛ hwɛ the masses de ɔmo pɛ no ɛna masses no de ɔmo pɛ no so ne Dr. Bryan Acheampong ɔno no ɔmo pɛ no. The better was sending your man can on the full support Bryan Acheampong ahead na Nakwesi TV dwumadie no enche Dr. Bryan Acheampong enso ebeba oba no kasa wi e benya mpanifo ne bi ne o ma twetwe nkomo na senia honorable kan no yaji omo so anu dinsem ahead na Nakwesi TV bo modern so be subscribe we like no wa share dwumadie no e de ama me eti e ko inside de ebe koso wa bia no nso no wanya bia hwe no wa comment iti ye konta na de wani edi dwumadie na chi na ama bibia for supporter modidi na Nakwesi TV achi ene yewra inside ti bo modern na for wani di dwumadie na chi afama me nyame sha so be ne sa nyame sha papa so be ne sa. Babe. Number two. Akyem Oda.
Now, she will not answer. The Bobaku Chidifo said, Twitters be woman, obeying Nama Dachia, your one pine said, well, you listen, Chen. However, because I forward pine in a Wakua. Not Tono. And they said, I don't get it, no. We never show a chrono. You know what's so young, sir. I will use you. Amen. Papa, I saw for former MPs and former ministers of state. Abusuafo yes, you are answer na meshe me kasa na se no monka me hona emfa enasie emma His Excellency to be Dr. Bryan Acheampong. As a chairman of the party, minim emwa odia boa Eastern region titru ni odafo enuti se obia bayini boni aya me die papa minyi boni aya da papa ye dasi choboy ayamba sitano ebaye papa did after 3 days near to aba odafo close to 60 billion odaroma ebaye enuti ya nyawasia ye na hoyasi dia tell say enne so we sorry president open akonya dia ehia say tawachi esansa wo se opata choboy Debia yana me kase NPP mu yade yana se emri bia ye beko akansi e bia ye yi pani baako na ye nyina di na chiri wa tu fraka e di amayen enna emri no ena atu no ye wura Bryan Acheampong atu ni voice ho no ma opese party no obi party ni kan na wati tumi Come here. And then and from my and you change. Now you change my mind. Obey any say. Yamuakaba, Unimutimu, Yamuakaba, Yamikayahu, and Amunasi. Council of Elders, Council of Patrons, Constituency Chairman, the party for former executives, electoral area coordinators, polling station executives, meeting Chia Kessia and the free campaign, no, Ebremunina, Michel n'est pas d'auto et fion forcé. Akyem Oda, Akyem Oda,
one ya dear, me real fit. But Indica, I can't now treat my point I need now about to know a truth. I am about to a day in Sakraye, a beba, your party, no abrabo, and the Apagana, abrabo. It is no organization, no, and yet it's a bit dark room near the year. And where I free Kufunia, Napon. And no pain was say a year to 2 years and they are. And now, women there now, you know, a man be free and move. May have a car at one as a same match a party for. Sandy man who she share a kick at home and then time when it share me and Ami, my mom would delay a cry. The team now became council. So for a handful. The party penning for former ministers, former MPs, police station executives are him for whom we are here. We are here in Samuel Juma as we try about Betinaha actually. In fact, champion is Slam. Mana and Amano Abasa, Samwa, Madaru. Amade Casano, Ayatia, Yachina Matoy, Jumediso. Party for an area. A Bosch Biaba constituency with the shell. And I'm going to be here. The buyer no be can say politics, my back myself. Maybe I be going to be a benchy, no be can send me. Now I was sent me cyber, now me be here, chili, and Sana Yatua Bano. So I Bosch and I made the share mono, and now Mama Saya day. I'm happy. And the man who can say more, I will say me this one. The tea, chili, no. Na chini nyende sa amoba ye no montimi anka asembia ebesesa bibia ntinanga mitimi kura china me da bi se nipa ebeto amame wo fu ase omo na ebeto asene akroso manso omo na ebeto Akyem Swedro Akyem Oda chiase enso me de manu akoka ntie wo se me ye den diso ena de me aba bibia ewie the assembly there, the Ababe come na me who said probably so propaganda about me. We now know your day. Now know your day, be hard ribia. Nipa 5 no, I mean 4 na me new mujina no. Me no say me no aba. Me no omo boabo omo ho aba. And na from sa. Everyone when they on the baby grew. Me no so ba kuba eno. On the inside where Juma ba e be ice cake. Catty cake. I dream milk. So Senti Martini. Gari le wonyebe. Yesi mamo efichi mamo tafre. Dina kahobi. Obi kwa no so den sano ejuma no den church amamfo. Maybe they know me, Zano, Ebino. I said, 90s Adaka. I made Banaka music from the hotel. Didn't I come home but I could say, my baby coconsa. I say, about to know results name free mobile. I had the company for 1 year. Ade ayede ahye dem a ewo mu ani akobie so ni akohwe kakra na wo de ewo so ya no akoso TV asiso na wo de church party for sa na ye no eno ye kokonza number 1
Makoka say go apatuoro. Regions baako nso we wo Ghana. Presidential yentime win baako kra. Ano ye kokonsa no mati. Ai. Yese Makoka say zongo ze wo Ghana 3000 yechi. Ye konto aba zongo si elusu ni na jise futu zongo pe. Ano ye kokonsa matre. Yeto aba wo ye menmo a eye presidential candidate wa ho dele ene boa parliamentary candidates no eno mo wini entina yewra kufuo hwe wa sitine mu na to aba ye di twa anyom kra eno boa ye mo nya majority wo parliament males asumdwe ni anope yeziza anope nature wa odini na mechire osa be ye popular ne ho amodini nya majority wo parliament na oye wina ye to sanyum no ha NDC for the assassin NPP e boa kufu adomani ye popular nya majority wo parliament John Mahama tikr Then the big bear catching a boy and popularity, a majority of parliament. Presidential candidate no wa dene any pia wo parliamentary candidates eko dina tembia obi be president no when your majority e wo parliament as 2024 abana yekoto here more than 75% of constituencies in Ghana parliamentary candidates ni Ebo Muhammadi as a presidential candidate in the same constituency. Even see that Ewo Abatu mu Ewo Ghana if we say a share Abatu asi Ewo Yeme Imuha. Because Remun Baba will be the bench. Or say Upper West constituencies a Wahan in Nara 9. Your parliamentary candidates, no NPP parliamentary candidates, no NPP presidential candidates. One central, NIPA 5,000. Etua mama your parliamentary candidates, no. Oman to Abama your presidential candidate. Wa West, Wa is 2,700. Wa central. A NIPA 13,000. One central, one constituency. A NIPA 13,000. At Tuabama, your parliamentary candidates, no, your fellow Hajia Humu. Omu Tuabama, Omu do presidential, no, and Omu Chemukoi. 13,000. Now, only our dear woman. You can say will be at body trimu boy, a fellow premeditated. What dream a dear be who no quack ye. A dear no, ye be kind to presidential answer. They are called to parliamentary no. But what I say, it is only pano cheap presidential paper no. Now drew honor the asheni bottom. Now obeji parliamentary no okotoa. Let's just say what body trimu po. Say a dear no nye day on two. So what to parliamentary first no do presidential na Ira and the emphasis their mistake. Any but 13,000 and one constituency. You know why politicians it 2 million a year pay. So called Savannah constituency is a whole Ninara. Your parliamentary candidates no Ebom Humodi a presidential candidate. Damongo
Yenua kuma minua kuma abujinapo. Ono ani constituency 4,000. Obiti Bawumia by 4,000 votes. NPP new parliamentary candidate. Check hadi ene manusuni. NPP parliamentary candidate. Oda is saying 2,000 between Oda nipe tuma kwesi akwa a omanto amma Bawumia 2,000 Oda afida modli moye nkunkunta o Oda nkwa ebi sita ewo ye politics uko apa Easter the same problem. Meko kaya esi elu ye kokonsano mafo. Mama mi fa kokonsano esi hana yanko ye. Metimi akoga na hanina. Mepe any candidate metimi akoko constituencies ewo ye man. Ebinumu minim say aka Kennedy be 30 constituencies no we. Akaba umia be 27 no we. Aka Educhumbe 190 no we. Ena Kwabena Japan 210. To about the baby, crown or muko. How did not see any better us? Meet me call baby, why a man? To me call baby, why a man? See, I did do my get it and the eye. So, take a baby go at you. Police are doing assassin. Makobe Bia Kennedy call Upper East 15 constituencies and a walk. Odru Upper East or 9 constituencies. 6 Naka or Boko Hono. Ojatu or went to be into the 9th Kennedy. No sign bank crying. Mibra Penny Bawumia so call Upper East. Also here 9 constituencies. And now we job Bokuzo no at 2 ho. Continues yo. Me drew Upper East. Me call Bokuzo ho call. Me pay. And if me drew on now, dear say me call. Menko police for crane mechi anko me bia me call Ghana bia police for di mechi call me drew home me ba be call Bokuzo no say hey ade regional chairman in frey ma call you say party for wo ho dia state of emergency dia ye declare you nipa sebi ne wo ho me call me wu a this year na yes. Many me team ni na ye koye Pusiga ye ko Garu Timpani Chiriponi Zebila Brinduri Chiriponi ewo northeast ye ko ni na koye campaign na party for ne wo no omoni jiye ye boja se ya baby ye boja se ya me ko man prusia sa se sunina ya gaba kubori Chiriponi Yonyo Bunkurugu Wale Gamba Kanalare Kohonina
Men back free. We call Kusasi assassins, a coma pussy assassin. Obia upese would dear queen. I was say with Timmy 2-9. Esigan have a beer, a coye campaign, and the Mayama Yuku NPP. Say Yaba be a name as presidential candidate. Or say Oda Akyem assassin so the Minko. Minko. Now when Timmy Uncle Akyem assas Akyem Oda. Akyem for a was Antime Moment to Obama. Akyem for one crown to Obama. You be betting a cogana, maybe a couple votes, and Yamayama Yukuno. Now me call Ghana no, me who say party for no. A buffo cacra, a woman, as a crack before woman. Sabi, I tell Nindi. Ahumasua party nimu no kura yenka ha party for CAD atemo radio so TV social media party for no kasa sebi penny money mu a ase ye ni penny wo party mu a bibi koso de ni nai be si for makase debi ade ye ekuye be ha yinina obi o wa ha bia bitumi. And if a name be in culture, I was anking penny be no said no. At was from 2023 primaries. At the Ekura 2024 elections, her name could be a mobile. ABC net a da a cosmobia TV so your venture. Now maybe I could be a Michelle party for the ball. I mean, so at Timu Hashem was say. 31st January we are 1st February make the discipline so you cool na ubia your pay or card your pay TV so radio so social media you to me without order and structure. Get the discipline the Bama you go. Dear Miss Ahueno, yes, I seek a DNA and near my apostle away my with those party for no a young way. Yeah, poor Mantema November. Ubia sika me de buy say from polling station. Omo mo de buy kra no omo antu din say me any free me ho any. Omo mo de buy. Ebi so aye den afanko. Ebi afanko. Me ko bebia. Me start say me go round no. Ansa na ebi no mo be ka kire omo nkrofo say Mokai Sadi way by na ifri asumesi ho. Okay, I feel no mudim di kabe de ebeka. Ye bejia na ye di kokra ye ntianka ye meda wase. Kaso wade we asumesi ne di free higher den. Timu na transparency nti mo mani hu say ye nsa ye den. Enipa 22,000 Eastern Region polling station coordinators. Ubia November me brain bibi kakra. Nipa 22,000. Nipa 22,000. Which I'm phone now. I'm going to dance. I don't want to say my makeup. Emma for Eba so I am today. Now we are sana me kotia. Ochina bibiu me di bibeba. Ochina me di bibeba. Na Israel party. The America atosa sem no so me say. Ochina biu se me di bibi eba me di beba from her direct
phobia so direct. Akwan wo hospital betimi ayensa. There was a coordinator polling station direct, coordinator direct, constituency executive direct, parliamentary candidate direct, council of elders, council of patrons, former executives and person campaigns. There was a common, a beacon direct. There was a sunny memo. Sadia Omudi Yemi, and Yemin Kwan Omudi Yemi. If you know also a said, you are more GBB warm, and I see a cry a day. Sabi, and yes, you can run free. Me ho anase a cuckoo down for you. Ebi a woke up pre-cra we ye. Every tone so a man meeting a course will be a medal was a say anti-adjoa. Ye ever come meeting who now my you. Yet that was say. And then about my third point in the song. Party no, me kogan and nana. Bibi wo hono mo your friend relevance. Adia no me kahubi. Yeah, my dream chile kakra no yetie. E de mame. Enye obia no hie sika wo ye party ma ko campaign no. Obi wo hono mo betimi ayi ni bottom sika 50 cedis 100 cedis e de ayede. E de aboa. Na mom se jese ohun se ade no oka ho bi ne ye chichire. Ya ka ho bi ne ye chichire. Enti no se me ka ho bi ne ye chichire a me de me hu sika be den e beboa me de ma ho ode beboa efi se eye yie a obi anim se me ye den me boa e bi. Na we no ye di party na kosin sensoro. Ena party for di be so wofo. Na mom ye hia se beto abama presidential ani afrewo. Ye hia se beto abama parliamentary ani afrewo. Constituency election ye hia wani afrewo. Ye wi ani ye ni wawi. Ye wi ani ye ni wawi. Enye san ye amaniku. San ye mano e wo say yesesa ni na. Na NPP fufro na ye dey back from 1st February. Everybody will feel relevant in our party. Now, sir, in Cabo Mwasemi Ayeke, the Biamekobia, Miko Navrongo. Yes, unity. Uko Jilapa, yes, Yenka Humum, Uko Bill Science in Timpani for the Muntimunkamu was wrong. As long come, I say also, I say, they are not there. Because as long as for the Guasian, and almost Chimu as your Yasa Kitwa. Unity, I am Yentimin Ko Adrian Crow, I will never be brave home. Oyawa ewo ye party mu from 2023 primary sayekoye e da so wo ye party no mesi ne se obeka ya ene enrajo ene jo ene na wotwe mensa a minua pani Kennedy eko UTV na ye bisa ne se nti se wan wini na ba wo me wini ade ekoso yi obetimi a support no ma na wini 2028 na or see no answer. Second, I'm here. Or see no answer. Maybe me am shame. Elections here, ye koi. Se ulusua. Onyankopon na ye wadom. Ebi se ke bia wo wini ya de beto wo kwan mu no. The odi lose no eyi wa free bibi mo. Tie no kura no danase. You lose elections 2024. Now you call thank you talk. Thank you talk kekaye ko. And yes sabi ye winning and a ye post and a ye ko. Ye lose and I hear call thank you to Yentini Anko Ewie.
Ye baako si fi baas nim ewo bono ho ba bi me no se mo kaya. Ye Kennedy si for me nim kwan of us or bank cry. No mo yi ni si fi baas. Amu si na numu asem ene ka ho bi ni elusi o betra baas mu sai de si for me de ni. Why ne wo ofo asi ayire bi. Why ne was ne manso Akyem Swedro as asene manso Akyem Swedro wa chiase wa Akyem Oda e wo gidie won kuma mu se elections ya ye be ko se Kennedy winia abronya ni ba wo me supporters no be boano ama na wini 2028 why ne was agidi why ne was agidi to me so na ye be. Why so na what GDA no say ba wo me win ya Kennedy supporters no be boana man win in 2028. Why no was GDA? I am the only one that can unify this party. I am in Miniano Kumano me Casacho Kojone Oda NPP Akwesi ade ami ebi awon pepase na ebi am tintin nya ofe na mi tietia no eye wagufu but eye tumi na ye dey ye be eye tumi enti wudi penifoni si ho a why ne betimi aka party na bomu na ye win elections kojo bisa wo akwesi bisa wo anye se juma no so mentimi nye obetimi aye enti e ka ye denkwa me kura de me ne wo pomu ha je ma ya ma mo munnim enti aka ye den adai kebe Yepe tumi enti besram se ususum ni misusum ni ahia kora enye susum adwuma ne yebe we honam adwuma enye power ne ye dey na be president ti mesram mepe ena miria ye wo mu die metimi aka mebeka wo mo ho. Say last year, me poor Eastern region. Now, me name say me ba be pre-president. Anka me de nema no ba na ka me tudi. Anka ne mama me chirechire mu. Na eni ma dream. Elections na ye kono so na dem te cabinet. Survey a post aye ni na e ba da me nsem. Me so na me nim say elections no ye be lose. Presidential ni na ye nim say be lose. Enso hwe niam Japadia me di be shame na me nim say ye be lose. Party ne hu donti. Ena me ye de me ye e di mai. Na me nim. Enti no sa wo hwe me no tie kire sa ne a wo tie kire. Na wo hwe de mpanifo mienu before June me bem. No amu ye we anim ho no. Ah no manai no empre possible no man no maten no. Na on shego no mama ya manyoko no. No mu di yakuma e ball e di agro we anim ho na. Na wo say be free defense ho. But you go shego no manyoko no. I hear to me and I hear but in your coupon this remo the beer won't move a family home. Obey me and I will say, and your bad, sir. For 2 minutes and see this. And can we are come imagine. Nemo me hwɛ deɛ koso no atoa so from 2023 and the yakɔ 2024
2026 yanka obia fuzanka ekono hwe afekwa de sinano ade ebeko 2028 yentimi so anka ye ho amomua. There is no way in yanka Eastern region ha ye seats na yekura no ene ebeko so akura na yenya president amana ameboye ya the MPCs na opposition no the yede nti I was a corporate president no yede e be kam ti misramo mun fa no mun ya fa no e na NC yede so yenye bibia emfiri mu na yenye baako e wo sa asem no na mesre matise ehunahuna bi akoso one two ama we a yebeyi wa free o to kura yebehu ba bia wo to koye ni abedi wani enyo bi a na do ba party na sa asem na ya metia muso nkrofo no mo yes ane ma politics no omo ntiase na wo yi mi free mo a wo betimi akwa MP ewo constituency we yi mi free mu na me de me ngodi yawo na wo godi MP na wo yi me film na wo akodi chairman ana mi de abusia mi ni na fofo ana me boa enti sa de mani de jere sabe se wa ba be drew politics no empen so a wo mu ya e ma sa de mani mo hu Emma mo kura enti Emma so obi enti menye sade no obi enti menye sade no yesi ko kire watwe yanka se ko kire obi atwe watwe na wo kwa ko kire de onyankopon de dano edumwa de wakasa amana to akoma so no watu abade ayede tiene ha me bay because me ye ni titia me sremo me di nyankopon di esremo wa Akyem me sremo wa Akyem sremo wa Akyem so adro nyankopon di sremo asene anso across esremo wa fuasi ayrebi se mo me kame ho me campaign team na ye adwuma na dwuma bi e be drubia mo be kame ho na ye nya adwuma no ne mfawi na kpe bia ya ye adru no president nyame be to so pa bia dru no makoga na na afi bronya me di no wasremu we do brother no was New Year, that was 31st night, and on June 9:30. Now, fena me free bills about be do na vrongo. Kami be pie mu na vrongo nipa any motos ni ebe shia me doso si nipa wa na June 9:30 31st. The bia be kubia say kutu. Bosome and nine pen and media me campaign 4 months. Maybe I shall say so but testing what is 4 months in the history of presidential primaries in Ghana. If you say a share politics as in presidential primaries, obi anywhere in 4 months, what me a picture party. Ama the spirit no asaya basoro to send ya me my ya ama Michelle President Kufuor me kachire Michelle President Kufuor me kachire said 2008 you lose here 209 by this time na obi be party na still a hunya akona sa oya onu famua ya huanya akona aside the 2012 na awika no nheda nye den eni ho
na we ye lusu we kra ye lusu kesia kra kese una mana onwe wachi enu kra no within 1 year with enra was so manya because I won't do my say enya sem ketwa minim se mo videos ni wo social media eko ekropon edan mu ayema eko UPS when you check social media 3 floors 6,000 people 6,000 Friday working day eko Bukom Square Bukom Stadium ni na yema 1 year after losing elections party in spirit na yede ebebio Oko Jomoro Western region na say kutu Oko Aflawa say kutu Oko Jirapa say kutu Oko Tumua say kutu Oba Akyemansa say kutu 4 months Jumaya 4 months now if it's January 1st and February 1st Echo 2028 ahodia ye di be share elections ni mu Ghana hano enya di aye hu bida nya di aye hu bida timunya mi mujiti NDC for the day NDC for the day omo nam kwan so omo ko insuo ba koto a pons no mabon ni nara ni na be horo ni na be horo na mani mo no mo ye ni na ya cosmetics ni manko a what offered the friend is $10 billion 2025 and the above share economy name the dollar number 10 now 2026 $10 billion maybe that will be 27 maybe that will be kakra na kanokra IMF for se men ko hobio na wo de kai den aba ye ko he kanoni ntia ti wo ba kire kwan ya be fa so a obey Coco me be a Greek minister me pejamu me 120%. Maybe I made the cocoa to ye. Na ebi si da e wo Ghana. Microphone say hey. Messi si cocoa akafo. Omo de ba, ade chimpe. Omo de cost 6,000. Bryan Acheampong onim cocoa for bre. Hey. Me for free 970. 70 mukaya. And it cost 1,300. After free honey cost 3,000. Before he said that, it was it cost 6,000. I'm buy heard your mind. And no problem to you. No problem to you. And we have say we're not can see you America. Where the most you can no much into your cocoa. Well, say I feel the car being to you. Taxi got trot from my almost your mobile young cocoa kitchen. And cocoa no more, you know. 3 million. We can say any pair what I win in our children. 3 million. Don't Mahama my platform. Stage can see a stage no kwa me half. A buying penny phone in Eguzo. Omo launching Kukon Kitty program with 3 million bags. No mo kano muchimu sana. Ose Ghana, they say ya how nara. Na 3 million bags running. Akuko cold store the okoto. Ne kesi ye 1.2 kg weight no. To 1.2 to 1.5 kilograms. It is 3 million in kukona amuso mo yen kuko kitikiti. Sebi enwu kura.
When you multiply by 1.2 kg, we benya 3.6 million kilograms. When you ebi ukura if you akuko shem. Now the emphasis is be omuni na wo. 3.6 million kilograms. So in metric tons, I will divide it by 1,000. Now when you are 3,600 metric tons. Ghana so in cocoa you consuming every year. 2023 now 324,000 metric tons. 2025 you projected 340. 2026 you projected 360,000 metric tons. One cocoa kitchen now will launch here 3 million no. Am I 3,600 metric tons, equivalent to 1% of your consumption. 1%. 1%. Also, best Uganda kuko yan krabio. Na onim, am say yan kran kuko bio. En kuko na omo de baye kuko nkete no kro mo cry. Ya omo de ba baye kuko nkete omo cry. 1% of our consumption. Me see nsuo no de se ade epiti. Enu kro no mo ntimi nka enkoma. Enu kro no mo ntimi ntua koko. Nsuo no to a pons ni na be de. Ghana for se anu Ghana no akoye se oba ya wari oba foforo. O ka bibi a kire oba na. Ontie ebeti na ni so echebia. Ebeti na ni so. Ebeye clear. Afi no mo be uzampa NPP yebi ma Ghana. Ye clear we are. E was so mu candidate foforo a se oka asemo a omo bechie. Nipa no ni Dr. Bryan. Ti semno de doso. Papa. Abano ye ne na otwe bia na ye ntimi enhye bio. De obeya boa me bia ye boa me. Na ye mfa nim kunim kese. Amen. Amwa mo MPs no titu. Me ni obia me nya me ni amasa. Me ni obia ni asem. So musa yi omo asem bia ye ni omo be ye djuma. Wacha. No bia be ye djuma. Omo ni na omo fremi. No bia yesre omo kope no ma kodi mi bono. Ene dia but wo dia wo sre a wo ko na wo kodi. Tinyankopon enhira mu ni na. 31st December. Yes. 31st January. Yes. When bia so anopa mo beti menka se kutu.